Dobroveče. Dobrodošli u novu epizodu Hronike zločina. Slučaj o kojem ćemo večeras govoriti po mnogo čemu je jedinstven. Nije u pitanju ubistvo iz strasti ili ubistvo člana porodice. Ovo je bilo jedno, mogu slobodno reći, nasumično ubistvo. 24. maja 2024. godine u kasnim večernjim satima, nešto pre ponoći, dve prijateljice, Amy Gray i Leanne Miles, sedele su pored male logorske vatre na plaži. Dok su razgovarale i uživale u divnoj večeri uz šum talasa, iznenada im je prišao mladić. U ruci je imao nož i počeo da ih napada. Sve se odigralo u svega nekoliko trenutaka. Dok su uspele da shvate šta se događa, napadač je već ostvario svoju nameru. Leanne Miles bila je teško povređena i u kritičnom stanju, dok je Amy Gray, nažalost, preminula na licu mesta. Ko su bile Amy i Leanne? Zašto se dogodio ovaj nasumični napad koji se pretvorio u ubistvo i teško ranjavanje? I, najvažnije, ko je počinio ovaj monstruozan zločin? To su pitanja na koje ćemo potražiti odgovore u minutima koji slede. 24. maj 2024. godine. Plaža Darley Chine u Bournemouthu u Engleskoj. Grad Bournemouth sa svojim idiličnim pejzažima i urbanom energijom bio je mesto gde je porodica mogla da uživa u miru i sigurnosti. Plaža Darley Chine bila je dragulj ovog grada, široka, sa sitnim zlatnim peskom i igralištima koje su privlačila smeh i radost dece. Tokom dana šetališta su bila prepuna mladih parova sa decom, dok su uveče talasi mirno zapljuskivali obalu, osvetljenu blagim svetlom uličnih lampi, pružajući savršeno mesto za spokojne večeri. Bournemouth je važio za grad u kojem se lepo živi. Škole su bile vrhunske, kriminal gotovo nepostojeći, a kulturni život bogat i živahan. Sve je izgledalo kao scena iz knjige. Grad topao, prijetan i bezbrižan, gde su dani prolazili mirno i predvidivo. Ali te večeri, 24. maja, mir i idilu je nešto zauvek promenilo. Sledećeg jutra, 25. maja, stanovnike Bournemoutha zatekla je vest koja je prodrmala ceo grad. Strašan zločin dogodio se upravo ovde, u njihovom mirnom, porodičnom gradu, dan ranije. Žrtva ovog strašnog i brutalnog zločina bila je 34-godišnja Amy. Prijatelji su je opisivali kao osobu punu života, uvek nasmejanu, pozitivnu i spremnu da pomogne svakome. Amy je bila udata i zajedno sa partnerkom usvojila je devojčicu koju su odgajale sa mnogo ljubavi i pažnje. Ali Amy nije bila samo predana majka. Bila je žena koja je davala sve od sebe u svemu što je radila. Bila je cenjeni personalni trener. Takođe, Amy je bila glavni trener u ženskom Dorset futsal klubu. Njena energija, posvećenost i optimizam učinili su je omiljenom među članicama kluba. Poznata po svom prepoznatljivom širokom osmehu, Amy je ostavila neizbrisiv trag u porodici, među prijateljima i celoj zajednici kojoj je pripadala. Njena iznenadna i nasilna smrt zatekla je sve. I kao što se tada moglo čuti u razgovorima među šokiranim sugrađanima, često se postavljalo pitanje: ko bi mogao poželeti smrt jedne ovako divne osobe? Kobne večeri, 24. maja, Amy je bila na plaži Darley Chine u društvu svoje dugogodišnje prijateljice Leanne. Njih dve bile su veoma bliske. Iako je Leanne bila nekoliko godina starija, brzo su se zbližile i bile su gotovo kao sestre. Volele su da provode vreme zajedno na plaži, razgovarajući o svakodnevnim temama i privatnom životu, smejale su se i uživale u mirnim večerima. Ali te večeri mir je bio samo prividan.
Prva je bila napadnuta Lian. Kada je Amy shvatila šta se dešava, nije oklevala ni trenutka. Stala je između napadača i svoje prijateljice, pokušavajući da je zaštiti i odvrati od opasnosti. Napadač nije odustao. Sada je meta postala Amy. Amyna hrabrost bila je ogromna. Suprotstavila se napadaču kako bi spasila Lian, rizikujući sopstveni život. Nakon što je napadač pobegao, dve prijateljice ležale su na pesku jedna pored druge. Hitna pomoć je brzo stigla i uspela da spasi Lian, iako je bila u kritičnom stanju. Nažalost, jedan od uboda bio je smrtonosan za Amy. Ona je preminula na licu mesta, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag hrabrosti i požrtvovanosti. Trenuci koji su prethodili zločinu, smeh, razgovor, mir večeri, bili su posljednji trenuci Amynog života. Njena odlučnost da zaštiti prijateljicu u trenutku opasnosti pokazala je koliko je bila izuzetna osoba, iako je cena bila njen život. Po standardnoj proceduri, a posebno imajući u vidu da nisu imali osumnjičenog, istražitelji su bili odlučni u nameri da utvrde gde sve u blizini postoje nadzorne kamere koje su, možda, zabeležile napadača. Srećom, oblast oko plaže bila je prepuna kamera. Snimci su stigli sa privatnih kuća, prodavnica, hotela, ali i sa nadzornih kamera koje su se protezale duž promenade neposredno iznad plaže. Pravilo je bilo jednostavno. Da biste stigli do plaže, morali ste proći promenadu. To je bio jedini mogući put. Istražitelji su to znali i optimistično krenuli u pregledavanje. Sati mukotrpnog rada i pregledavanja snimaka doneli su preokret. Iako lice napadača nije bilo potpuno jasno, policija je uspela da otkrije okvirne godine starosti, opis osobe i njegovo kretanje pre, za vreme i nakon zločina. Konačno, potraga je počela da napreduje, dajući nadu da će pravda biti dostižna. Ispostavilo se da napad uopšte nije bio nasumičan. Istražitelji su otkrili da je napadač danima pre zločina obilazio oblast, plažu, okolne ulice, očigledno tražeći najbolje mesto za svoj napad. Dok je koračao ulicama u potpuno tamnoj odeći i sa kapuljačom na glavi, neprestano se osvrtao, pažljivo prateći gde se nalaze nadzorne kamere i koje ulice treba izbegavati. Pitanja koje su mučila sve bila su sasvim logična. Ko je bio ovaj čovek? Da li je poznavao Amy i Lian? I gde je otišao nakon što je izvršio zločin? Pregledom snimaka sa sigurnosnih kamera, istražitelji su konačno prepoznali napadača. Na jednom snimku iz hola zgrade, dok je nosio tamnu odeću, videlo se njegovo lice. Bio je to mlad čovek. Oko 25 minuta kasnije, snimljen je kako se kreće promenadom oko 11:05 te večeri. Iz njegovog kretanja moglo se zaključiti da je namerno izbegavao kamere i glavne ulice, stalno osmatrajući okolinu, verovatno tražeći trenutak za napad. Poslednja kamera koja je zabeležila njegovo kretanje pre zločina nalazila se u blizini mesta gde su Amy i Lian sedele na plaži. U neposrednoj blizini bila je kućica koja se tokom dana koristila za čuvanje ležaljki. I upravo je tu napadač pronašao zaklon. Sa tog mesta vrebao je svoje žrtve, nervozno se krećući napred-nazad, pazeći da ne postane sumnjiv. U daljini, na desnoj strani snimka, mogli su se videti obrisi dve osobe pored logorske vatre, Amy i Lian. Kada je shvatio da su same i da niko neće doći da im pomogne, napadač je uzeo nož i krenuo u njihovom pravcu. Pošto istražitelji još uvek nisu znali ko je mladić sa snimaka, odlučili su da određene kadrove, na kojima se jasno vidi njegovo lice, objave putem medija i zamole građane za pomoć. Uz to, izdato je jasno upozorenje. Ukoliko ga sretnete na ulici, ne prilazite ovom mladiću ni pod kakvim uslovima. Nadali su se da će neko prepoznati napadača i pomoći u rasvetljavanju zločina.
Prateći njegovo kretanje dalje, istražitelji su otkrili da je mladić ušao u prodavnicu. Snimljen je i ovde, ali ono što je istražitelje posebno zaprepastilo bila je činjenica da je račun platio kreditnom karticom. Upravo ova nesmotrena kupovina otvorila je put ka jednom imenu. Nason Sardi. Nason Sardi bio je 20-godišnji student kriminologije koji je živeo u Croydonu. Ovo otkriće označilo je ključni preokret u istrazi. Osoba koja se krila iza Eminog ubistva konačno je identifikovana. Istražitelji sada nisu više tragali za nepoznatom osobom. Znali su tačno koga traže. Nason je rođen na Tajlandu 22. decembra 2003. godine. Jedan od njegovih roditelja bio je poreklom iz Iraka, dok je drugi bio sa Tajlanda. Kada je imao samo 4 godine, preselio se sa porodicom u Ujedinjeno kraljevstvo. Porodica je odlučila da nastavi život u Perliju, na jugu Londona. Njihov biznis sa uvozom voća bio je uspešan i činilo se da su živjeli prilično komforno. Nakon završetka osnovne i srednje škole, Nason je od 2020. do 2022. godine pohađao program B-Tech Sport, koji je bio namenjen mladima koji su planirali karijeru kao treneri, instruktori fitnesa ili nastavnici fizičkog vaspitanja. Profesori su ga opisivali kao veoma tihog i ozbiljnog učenika. Nije bio posebno druželjubiv. Svi su ga se sećali kao nekoga ko je spuštao pogled, držao se po strani i fokusirao na svoj posao. Međutim, 2022. godine, iz nepoznatog razloga, Nason je napustio program B-Tech Sport i odlučio da svoje studije nastavi u oblasti kriminologije. Nije imao puno prijatelja. Dok je odrastao, družio se sa nekolicinom vršnjaka, ali kako je vreme prolazilo, suočavao se sa odbacivanjem, posebno od strane devojčica u školi. U toj izolaciji, internet mu je postao jedino mesto gde je mogao da se poveže sa drugima, da pronađe ljude sa sličnim interesovanjima. Na forumima i društvenim mrežama koristio je nadimke kao što su N-Skills, što je kombinovalo reč ubica sa njegovim inicijalima, i Ninja Killer ili Ninja ubica. Na tim platformama počeo je da objavljuje postove o kriminalnim slučajevima u Ujedinjenom kraljevstvu. Nije ga fascinirala samo priroda zločina, već i način na koji su ubice uhvaćene. Posebno je obraćao pažnju na to kako je policija pratila tragove, koje su greške počinili zločinci i kako su te greške na kraju dovele do njihovog hapšenja. Vremenom je postalo jasno da je Nason razvijao obsesivnu fascinaciju nasiljem, hororom i kriminalom, sa posebnom pažnjom usmerenom na umove zločinaca i ubica. Njegova opsednutost nasiljem i oružjem bila je toliko izražena da je u jednom trenutku kupio noževe, sekiru i sprej za samoodbranu. Pošto je još uvek živeo sa roditeljima, otkrivanje ovog arsenala u njegovoj sobi šokiralo je porodicu. Nisu mogli da shvate zašto bi njihov sin doneo sekiru u porodični dom. Pošto nije postojalo racionalno objašnjenje, roditelji su odlučili da mu oduzmu sve što su pronašli. Ovaj događaj učinio je da Nason postane još zatvoreniji i povučeniji. Počeo je češće da se svađa i da se izoluje od svih. Ubrzo je odlučio da više ne želi da živi sa roditeljima i preselio se kod svog dede, gde je živeo sa dedom i tetkom. Uprkos incidentu sa roditeljima i promenama u ponašanju, Nason je u jesen 2023. godine započeo studije kriminologije na univerzitetu u Greenwichu. Na prvi pogled činilo se da je fokusiran na studije, ali njegovo ponašanje ubrzo je počelo da budi sumnje. Mnogi profesori primetili su da je postavljao neobična, ponekad i morbidna pitanja. Tražio je detaljne informacije o forenzičkim procedurama, propustima u istrazi i načinima na koje osumnjičeni za zločine izbegavaju hapšenje. Jedan od profesora u šali čak ga je upitao:
Ti sada planiraš neko ubistvo, zar ne? Postalo je jasno da Nasonova fascinacija nasiljem i zločincima nije bila obična radoznalost studenta. Njegova obsesija bila je duboka. Imao je jasnu želju, viziju i sve vreme planirao je najpogodniji način da tu želju sprovede u delo. Njegovo ponašanje više je ličilo na pažljivo pripremanje zločina nego na bilo šta drugo. Već u februaru 2024. godine, dok je bio otprilike na polovini prve godine studija, Nason je postao predmet policijske istrage nakon prijave za uhođenje i proganjanje. Iako detalji te prijave nikada nisu postali javni, sama činjenica da je podneta bila je dovoljno ozbiljna da policija odmah reaguje. Ovo, međutim, nije bio prvi put da Nasonovo ponašanje izaziva zabrinutost. Ljudi koji su ga poznavali opisivali su ga kao inteligentnog, ali distanciranog. Njegove povremeno uznemirujuće reakcije često su izazivale strah i nelagodu. U prvim mesecima 2024. godine Nason je počeo detaljno da istražuje grad Bournemouth u Engleskoj. Ali njegovo interesovanje nije bilo turističko. Nije ga zanimao smeštaj, restorani ili kulturne atrakcije. Njegove pretrage bile su specifične i zastrašujuće. Mesecima je putem Google mapa proučavao promenadu, okolne ulice, izgled i karakteristike plaže, pažljivo analizirajući prilaze i tragajući za nadzornim kamerama u toj oblasti. Njegova obsesija išla je toliko daleko da je proveravao da li je lakše kretati se po pesku ili po površini sa sitnim kamenčićima. Tražio je hotele u blizini plaže koji nemaju nadzorne kamere, kao i mrtve uglove i mesta za skrivanje na ulicama. Pretraživao je koliko dugo se čuvaju snimci sa nadzornih kamera i kako se kretati, a da ne budeš snimljen. Njegovo najvažnije pitanje bilo je: koliko je teško uhvatiti osumnjičenog za ubistvo ako zločin izvrši u drugom gradu. Ujutro, 21. maja 2024. godine, sa rancem na leđima i voznom kartom u rukama, Nason započinje svoje putovanje. Rezervisao je 4 noćenja u hotelu pod svojim pravim imenom i stigao u Bournemouth. 3 večeri zaredom šetao je promenadom i okolnim ulicama, ali niko nije primećivao ništa neobično. Posebno je često obilazio plažu Darley u njenom poslednjem, najmanje posećenom delu blizu parkinga. Uvek je bio u istoj, tamnoj odeći, sa kapuljačom na glavi i rancem na leđima. 22. maja Nason kupuje kartu i odlazi u bioskop da pogleda horor film Stranci, prvo poglavlje. Film prati 3 maskiranih napadača koji ubijaju bez jasnog motiva. Sa današnje perspektive, lako je zaključiti da je ovaj film mogao poslužiti kao mračna inspiracija. 2 dana kasnije, u petak, 24. maja, Nason je učinio nezamislivo. Nešto pre ponoći, Nason je napustio hotel u kojem je odseo i krenuo prema promenadi. Snimci nadzornih kamera pokazuju kako on hoda sam, sve vreme okrećući glavu i posmatrajući mračniji, tiši deo plaže. Te iste večeri, samo nekoliko metara dalje, Amy Gray i Lian Miles sedele su pokraj male vatre na plaži Darley. Plaža je bila tiha, bez prisutnih ljudi, a 2 prijateljice su razgovarale, smejale se i uživale u mirnom zvuku talasa. Ali ono što nisu mogle ni slutiti bio je Nason, koji ih je iz senke posmatrao. Tih i gotovo neprimetan, prišao im je i započeo napad. Prvo je zadao nekoliko uboda Lian, a kada je Amy videla šta se dešava, počela je da viče i odguruje napadača, pokušavajući da zaštiti prijateljicu. Nažalost, upravo to ju je učinilo njegovom sledećom metom. Nason je napao Amy, izbo je 10 puta, a 1 ubod pogodio je srce. Bio je smrtonosan. Nakon što je Nason pobegao, Lian
iako teško povređena, nekako je uspela da dođe do promenade i pozove hitnu pomoć. Njena tiha, drhtava molba bila je preplavljena strahom i panikom. Hitna pomoć je brzo stigla, ali za Amy je bilo prekasno. Proglašena je mrtvom dok je još uvek ležala na pesku. Lian je preživela, ali bila je u užasnom stanju. Kasnije su snimci sa kamera otkrili Nasonov povratak. Krenuo je istim putem kojim je i došao. Bacio je odeću i nož kojim je počinio zločin, vratio se u hotel i pritajio. Sledećeg jutra vratio se vozom u Croydon kao da se ništa nije dogodilo. 28. maja 2024. godine, samo 4 dana nakon ubistva i napada, policija je stigla u kuću u kojoj je u to vreme živeo Nason. Hapšenje je proteklo mirno. Nason se nije opirao, sarađivao je, a policajci su mu pročitali prava i objasnili da je uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo i ubistvo u pokušaju. Zatim je odveden u policijsku stanicu gde je započelo njegovo ispitivanje. U sobi u kojoj je boravio, policija je pronašla nekoliko noževa, pažljivo sakrivenih u garderoberu. Nakon hapšenja, istražitelji su se fokusirali na pronalaženje dodatnih tragova koji bi ga povezali sa zločinom. Oduzeli su mu mobilni telefon i kompjuter, istražujući sve moguće dokaze. Ono što su pronašli na kompjuteru zapanjilo je i najiskusnije istražitelje. Ispostavilo se da Nason i nije bio naročito snalažljiv kriminalac. Na internetu je pretraživao stvari poput kako ubiti nekoga na plaži i ostati neuhvaćen. Sve to pokazuje koliko je njegova obsesija nasiljem bila duboka, ali i koliko je istovremeno bio nespretan i nepromišljen. Da zastanemo na trenutak i sagledamo činjenice. Nason je rezervisao smeštaj na svoje ime, plaćao kreditnom karticom koja je bila njegova, a zatim je napravio desetine uznemirujućih pretraga na internetu i pritom nije ni pokušao da obriše istoriju pretrage. Tu su i pitanja koje je postavljao profesorima na fakultetu, uključujući i onu šalu jednog od njih. Planiraš li ubistvo? Sve zajedno postavlja jedno pitanje. Da li je ovo bio pokušaj savršenog zločina ili je Nason zapravo postao najgluplji osumnjičeni u istoriji? Ostavit ću vama da odlučite. Kada su istražitelji konačno imali pristup svim informacijama, počeli su da slažu sve kockice. Od kupovine karte i odlaska u Bournemouth, preko njegovog sumnjivog ponašanja i kretanja koje su zabeležile nadzorne kamere, pa sve do forenzičkih tragova i uznemirujućih pretraga na internetu. Postalo je kristalno jasno ko je glavni osumnjičeni za ubistvo i pokušaj ubistva. Tokom ispitivanja u policiji, iako su ga istražitelji suočili sa dokazima da se u trenutku ubistva nalazio na mestu zločina, Nason je tvrdio da ne zna ništa o tome. Rekao je da nema sećanja na događaje na koje su ga upozoravali i da je pogrešno optužen, da je u pitanju neko drugi ko samo fizički podsjeća na njega. Svaki put kada bi istražitelji postavili konkretno pitanje, on je odgovarao sa nemam komentar, hladno i distancirano, što ćete uskoro moći i sami da vidite u snimku sa ispitivanja. Interests. That's related to my university. Your views towards females? No comment. Iako je priznao da su njegova interesovanja usmerena na priče o stvarnim zločinima i forenzičku metodologiju, tvrdio je da je njegovo proučavanje kriminologije bilo deo sveobuhvatnog istraživanja. Njegovo ponašanje tokom intervjua bilo je više nego hladno. Delovao je emocionalno distancirano, potpuno nezainteresovano. Nije pokazao ni jedan znak kajanja, straha ili tuge. Čak
ni dok su mu istražitelji iznosili užasne detalje ubistva. Njegovi odgovori bili su kratki i sažeti, a na neprijatna pitanja često je koristio pravo da ne odgovara. Nakon hapšenja i intervjua, Nason je zvanično optužen za ubistvo Amy Gray i pokušaj ubistva Lian Miles. Dok je čekao suđenje, imao je još nekoliko saslušanja i čak je i tada pokazivao svoje pravo lice. Jednoj službenici obezbeđenja uputio je neprekladne komentare o njenom fizičkom izgledu, a kada je postavio pitanje o tome koliko je slučaj medijski praćen, rekao joj je da je privlačna i počeo da se dodiruje dok je sedeo nasuprot nje. Suđenje Nasonu zvanično je počelo u decembru 2024. godine. Tužilaštvo je iznelo snažan i ubedljiv slučaj. Predstavili su snimke sa nadzornih kamera, svedoke, ali i bazu pretrage sa njegovog kompjutera, koja je jasno pokazala da je zločin bio planiran. Dokazi su otkrili njegovu mržnju prema ženama, obsesiju nasilnim zločinima i oružjem, ali i činjenicu da je ranije te godine bio predmet postupka za uhođenje. Sve je ukazivalo na predumišljaj. Ubistvo je bilo isplanirano, iako su žrtve, nažalost, bile slučajne. Nason je odlučio da se brani ćutanjem i tvrdio je da nije kriv. Ipak, 18. decembra 2024. godine, porota ga je proglasila krivim za ubistvo i pokušaj ubistva. Na iznenađenje mnogih, sudija je odložila izricanje kazne i odlučila da Nason prođe procenu svog psihičkog stanja. Iako je pokazivao pojedine karakteristike koje ukazuju na autizam, nikada nije dobio zvaničnu dijagnozu. Procenu su obavili stručnjaci nakon zločina i njihov izveštaj bio je presudan za sudsku odluku. Na kraju, 28. marta 2025. godine, Nason Sardi osuđen je na doživotni zatvor uz minimum 39 godina iza rešetaka. Gubitak Amy Gray ostavio je neizbrisivu tugu u srcima njene porodice i prijatelja. Za njenu suprugu i usvojenu ćerku svet je odjednom postao hladno i nepoznato mesto. Amy nije bila voljena samo od strane najbližih. Zahvaljujući svojoj pozitivnoj energiji, dobroti i spremnosti da pomogne svima oko sebe, bila je poštovana i voljena u celoj zajednici. Njeni sugrađani odavali su joj počast mesecima nakon tragične smrti, paleći sveće, ostavljajući cveće i ručno pisane poruke na mestu gde je ubijena. Njena prijateljica Lian, uprkos teškim povredama, uspela je da preživi napad. Danas je potpuno zdrava i nastavila je svoj život, ali kako je i sama rekla, njen svet više nikada neće biti isti. Što se tiče Nasona, on sada služi doživotnu kaznu u zatvoru za počinjeni zločin. Postoje saznanja da je tek sada počeo da shvata razmere onoga što je učinio i da izražava kajanje, ali pitanje je da li je zaista sposoban za tako nešto. Sudija je prilikom izricanja kazne opisala Nasona kao izuzetno opasnog mladog čoveka i naglasila da je odlazak u zatvor jedini način da više ne predstavlja pretnju za čovečanstvo. Nažalost, šteta je već bila učinjena. Nason Sardi predstavlja vrstu najmonstruoznijih ubica, one koji ubijaju bez ikakvog razloga. Za njega nije postojao motiv, niti je postojao ikakav povod da ubije Amy Gray i rani Lian. On ih nije ni poznavao. Zapravo, te večeri na plaži, neposredno pre zločina, video ih je prvi put. Jedino što je želeo bilo je da izvrši ubistvo, da oseti taj užasni impuls. Za mene to predstavlja čisto iskonsko zlo i nadam se da će zauvek ostati iza rešetaka. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Hronike zločina. Ako želite da čujete još ovakvih istinitih i potresnih priča, pretplatite se na kanal. Ne zaboravite da ostavite like ili komentar. Vaše mišljenje mi mnogo znači. Vidimo se uskoro sa novim slučajem. Veliki pozdrav!